piel loy kwa chuk pol loy rai di je kwa chuk loy ajile piel nongo in ban kai pio mo kore pal ko nyali ko gam karai ken bar ko dia pio jot to wari jala ko kiden ye chu ka so banida ko nywa wadi dare ko pio loy di jalo no wo bulaje korin kuraje gale ni loy da amen. Mighty God, who has promised forgiveness to all who turn to him in faith, pardon you and set you free from all your sins, confirm and strengthen you in all goodness, and keep you in eternal life through Jesus Christ our Lord. Amen. Long the venue awadan tonyal limba kuya yo ku jobo ye joni jolo ni film kipinyal yo yo ye kurbuaja yo pol kara ko manen wo ko kara yo ko no mo choice yo lo krai jangan kudu riare kudu mo mai kudu se amin banyedan ye moto oboyele ne woso nyale joy wadwa banye doi woko ya bunom riato do kelun kelwa uye to ken jong di loji don bojikan uye to men kwa gutena serwade amin le kabanje ulay kuring kebanjit dir kabanje abu kale kene gini dia kedua man One, Yogole, Yogole, Golia, Gola. Yole, yole, gole ya, gole roy, lajine, tire, yo mendo, no yo, na yo mende, yo amen, yo na umo, yo majiria, oke, nyale na ma, nyale, kubana lajike, kaya mendo,
Ujela dia ini dia ke debit. Ujela lejut dutu kula dia ke debit. Ujel ton jel ben. Ujel ku kakak begitu cupai. Chưa trương quá trình việc phá địa để cả tốt chưa trương quanh về lộn về trụ trước đi từ ngoan và gọi là trước tiên này thì giáp của rồi ở tiếp tục để chưa trương quanh về lộn về trụ trước đi từ ngoan và gọi là trước tiên này thì giáp của rồi ở tiếp tục để apa ambil dengan dunia alasan nak cari ni kau Allah kudun dah kau cakap happy omat kumet ikan kuciran tunjang ya wo kakak acik mani tutup kudutu aku jalan Niri edit, ni junci itu rojot. Kudat ya edit, kene kaya dia. Aciran, dak deket. Kau nong dum, kugut, aci garaj, kubike, kaya eke roci ke, kutewe kapin, ni dudu ni. Có cái tờ ra nữa bên coi đẹp cần kề của do thế ra nên chỉ đủ chắc cho cái baranamba tụi quay lên nó toàn đạn cái gì vấn đề quyết được coi giờ mọi lễ gì ra depan kupuro nong đồng gò ai của bí vưu Teo kapin ni dutu ni jadwal coi trên kana wala ni bani dia le Kia nan ki kwenda man tay kan ro atau dia ke tuji atau dia ke dapat dit buat dia ke dapat dit buat dia ai kerja cuk ro dia buat kerja dia nak jam ngam kerja dia kumia dia dia macam namat akin mio piat dan nom mio pun nanti abut yang dah wan kui renting na kun kai dalam tetok akin tan the Lebanon tanya kui nukur the biono yetene yele ke chole Yakoba atie agut pir ate chia tuem chia rawa koten awali ne bani dia le Saya nanti, wanda ni Jack, ada Tony, John Twin ni John, dengan apa? John tu, kalau apa ni tu, Abu Dentia, belon ni John, tu. Abu Dero ala ju bimuya ti gora jam ke ton chaga pin ke chu pin ku chu ngim nuanyin ku chu ja nuachin ke ye ke de wende fi ku pire nyoze ku chu ngim ku yugo le kwat ku yugo pir nyot you bingowe pirate meneto kaun kujinwo weya bagama wen wo iya kumanda eto kaun kuwende yeju kurso ukeka ke ayu go
bây giờ đây là phiêu bây giờ cái này là cái tuần chụp phim cái nó nghe bây giờ cái lều ấy bây giờ là cái cái chân chuột tiền đó này ai cũng jam bây giờ cái mặt quan gì bây giờ cái chas đi chuột cái waya đất cái chui gì rồi kuna ai cũng chas này chứ mà nhém đồ này cái waya mặt nó rút bây giờ em đây ấy chủ vấn đề qua để bên ai cũng jam cái này aliu nuo pios cái waya rút bây giờ aliu nuo gì ai cũng cái này qua gam cái năng là được bây giờ lấy gì bây giờ cái này qua phun bây giờ qua pios cái chỗ bên ai cũng jam walking cái này rồi cái chỗ cũ ya luyện vấn đề aliu nuo gì lúc này John rồi apa jadi cái rồi gì jadi cái gì chụp aja mana misi chứ cái ayah cái garwe bác chiến cái ya cái lôi kuna Iran cái lôi cái quan ông du quỳnh cái unum ye chú cái rồi là gì cái đuôi ra ne kare ko uyen gomle ke ega pu kare ko ku ga che ka ko open e ke de tionom e banaya ke ne ni ke tuyem ku ro ke de ga ko den ka wel ne ale ne bay ni yele e kan dal bere e kan dal Yeah.
Aton bung de John Tiro, Kintin ni Tio Kuzung one, Abubala Koi 31, or the Jago to Queen Cat, Chukakan. So, Yena Bugo, Kinayu. Abito Niapam, the Bolton one, Boltero Kutin one, Timan Boti, Yena Bugo. Now, the Niapu, not Neko, cool during the week, could you Kian tok the to ko ke tin ni yo ke ni juda ke ye chu bo ku ke ni ke jari ku yu ke ye ke ya bu be do to ke we na ji ye ke ni lwe e ke nyut ke ye chin ku ye lo go ko pi ke pyo nye ti chi ke bandi ngim go ye chu ke ba yo ke ya bu do to ke we chi man chi awa atwe Yeni ke chang touch and wait. Naji yekin lwe ke go we ni ke ni ku yu ke yelom ke jong di laji. Rani ben ye we kai ke pol e kai pol. Rani ben ye we kai ke jai e kai jai. Utoma rantum da tie kuro tala chwe e che to ni ke yi on bi ye chu. Go ko pi ke go ki yo you watch bending him. Okay, it can order the bending the chin, Kuba a chin jong the order the Kuchuaka chin yellow, a cachaga. Nothing in Beriabe, the called pinke, toe, Kutotoma tenke. Going to bend, Kuchi talk the Kukan Kajari, Kujam. The Kaya Budo took away. Kuyu Thomas, ye TV chin, Kunimachin, Kuti chin, Kuchuakin yalong, Kudube Yaria, ye gum. Gotoma took you, ye bendi dear Kuyenalinger. Go ye to your, ye Thomas, Engin Chinangim, Yenika Ganina, Koyegam, Kiki Ke Kaye, Kiti Kok Kati, ye took a loy, Nicole Kinkin. Kakini ke gar ne kita mini. Ke ati ke gol. Bagi agam boy yeju ke to. Wenda nyali. Kubagi anang pi ke ne gobi. Kira man ko chen kana wer bangi. Ye mo ke galo ye ke band in the row. We are very happy because you come to us. This is the second time. Kayena puja pa. Thank you. Please be seated. Thank you. Well, it is good to be with you again. And I bring you Easter greetings. Let's pray as we come to God's Word. God our Father, speak to us from your living word. Write it in our hearts, that we may believe it and live by it for Jesus' sake. Amen. Amen. I did not grow up in a Christian family. But when I was a teenager, I had Christian friends.
doro ki cho teenager And sometimes I would have a meal with their family. enong men ke ni Christian ko tin ya de gam ke on yen teenager bu ye ne la nang la rom ke ke ta da. And what I found was a family with harmony and unity. Ku ku cha bele yo pa nong ke choi do ku jela ya ne do ku mat Where the children love the parents and the parents love the children. pa yen wu ken wu met ku man me la nya mi ku mi la nya wu den ku man din Where they were interested in each other. ke ka ke nya ta ri nge pyo mi ne bo Where the brothers and sisters actually liked each other. ni wat ni la ke ken wat ma ke na ke re nya And didn't fight like I did with my sisters. ku ka ke che ro ti ma na yan toro nya ke It was good. ke ka ta ri Really good. itu ke ka ta pe Like Genesis 1, good. a chi Genesis 1 ka ta ri ka God to In my role as a bishop, every week I visit a different church. lo ai de ka de bishop an lo ne lu gi wa chi Or like today, 2 churches, one this morning and now here. a ku chi ma ne ko le no ka la ban ben nya do ko no la ban ben te Some churches have division and conflict. lu gi ja no a ke tre ku ka no pa ta But it is great to come to a church where there is a mutual love and harmony. ye na ka ta ri ben lo lang nong ki choi ni ru to nge nya ku mat ta to Where the clergy and the leaders of the church have a common mind and respect for each other. long yan ko won ngor were nya li ku jela ko nya li jam anong num to ku anong pion to To see a church that has humility, love and joy. ba kanisa nong kuru pio ku jela ke chole mere pio ku yu pula yum de pio ba ngin anong yani bai te ke chimane dia ra nong tin dia ngen tin ko nong tin dia ngen tin That's an issue in our society these days. ke me ke la tin ke wan wo ban ko We find societies divided over issues of race. pinom ke te ni ka gare chimanong ran Quran Quran ti I think you know that more than I do. ani lo ka ti ni ri lo wo he Imagine a society that is united and harmonious. aiwa jel tak society won ke mat ku ka to ne diu Where there is no division because of gender or race or politics. ti ni ke ni ru begai ne ki ku ne mu ku ne kwan That would be good. tin ke ni ka Really good. tin le ba ri Like Genesis 1, good. ye ne ki go tuen apa ri pe go tuen wo ki do ke la kwa go tuen ha How good it is when a divided family is reunited. yel piade din na ye ko ko jupo ko jago be ma yel piade din Do you remember when Joseph is reunited with his brothers in Egypt? ba ja ta wa ke Joseph ken war me ken ke a ji ku ke jago be rom ko mi ke ken abi be ba And he said to them, "Do not be distressed, I am your brother." do ko pe na ma de je do mi ka ko era no wan mo dun Do not be angry with yourselves. do ko wona rut kon And when he kissed his brothers and wept over them, e wan me ke na ke be kim ku jel dia ke kim when a prodigal son returns to his father and brother, on kira me ran ji jal le ye na long tong di ne mal ku jel dem kiero ki ku jel ka kala te ku jel tu na wun when a divided family is reunited, that's good. na pa na ti bai pa na ti po ki be ma ye ne ye be pya ri Good enough to kill the fatted calf. ai ye ne pya ri bu nyong ti twai ba kal ti twai be be on ku nak ne me nyon la ben ken ben do ki ki chen kiero ki jel wun jel lo be na ko ko And how good it is when a divided people is reunited.
ku jel piare be ko ka chi ka ite bi be mat men jur. When King David reunited Judah and Israel together in Jerusalem. On chen king de be chen pan Judah chen be mat ken Israel. Or when Hezekiah was king. Guta on kai yen king yen ben. When the whole of Judah was united in the Passover festival. Yen ka chen pan Judah be mat ni ke chol nong yi di chali yi tat Passover. Ko on yen ko re. Or when Nehemiah reunited the people building the wall. How good it is to see a divided people reunited. Imagine that for South Sudan. Imagine the different ethnic and racial and language groups all being harmonious together. That'd be good. That'd be good. Really good. Like Genesis 1, good. You know that in the Old Testament there were various festivals. The people would make a pilgrimage up to Jerusalem. And the 12 different tribes of Israel would come together. They'd sing the same songs and psalms. United in harmony. That's what should have happened in the Old Testament festivals. But if you remember Acts chapter 2, Pentecost. There were the Jewish people, not just from the land, but all different nations coming together to celebrate. Even though they spoke different languages. And when the ancient Israelites came to the festival, they would sing psalms. Especially when they walked up from the Jordan River to Jerusalem high on the mountains. United at the feast of Passover. United at the feast of Pentecost. United at the feast of Tabernacles. How good that would be. Really good. Like Genesis chapter 1. Good. Chapter 1. And how good it is when a church gathers together in unity. Under God's word. Around the Lord's table. United in love and devotion and mission. That's what we see in the early church. All the believers were together and had everything in common.
có cái nhà để jam cái to cái dia ku kri bên này rồi nghe chia to về kri bên này rồi miền cái chừng cái này rồi kri bên rồi They sold property and possessions to give to the poor, the people in need. cái này là nằm cái đó cái ku cái gì con They broke bread in their homes and ate together with glad hearts. ai cái dom bên dưới ku bị rom cái dia Praising God, cái này nhà enjoying the favor of all the people. ku jal cái phiêu là you That's Acts chapter 2, yen cái bung đi tu jro the day of Pentecost. cái cool bên jong đi That's good. yen cái đấy That's really good. yen cái đấy One of the psalms they would sing on the way to the festival in the Old Testament was this. các cái lên cái festival lên cái tree lên cái mà này pilgrim yen cái din you cái Psalm 133. cái din cái jenet bot ku te dia The psalm that was just read for us. yen cái này ni quen wo How good and pleasant it is when God's people live together in unity. yen ya đi ni to na ko cái nhà lấy ni to cái cho mati How good. yen ya đi Because unity is so rare. Ashan cái cho đồ man ko cho cái lo cái cô How good and pleasant it is when God's people live together in unity. yen ya đi cái cho cái này là lazat nó có những tông la yen ya đi do ko cái nhà lấy bị to ni to The writer of the psalm is encouraging God's people to be unified. cái người cái này cho cô có cái nhà lấy bị ya to ni to And he's encouraging them by saying just how good it is. ku yen away wo bi nyo wo pia de du bu ko ja ko bu ko to ni to ko nhà lấy ga What's it like, this unity? yo to ke ye cái yin đi It's like precious oil running over your head. cái chir miu pia cái ta cái nó là nó what the miu be jal ta buli ku jal wal ranum cái ati ku be jal karan go And even running down into your beard. a be jal karan bu ti dikini jeni na mo man to you You might think, oh, I wouldn't like that oil on my head. alle ba ta la cái nhà ya ni che to wal ma But part of that Old Testament custom was the oil of anointing. yen chim teron yen cái ya tu các bạn nhí lại chia bè trôi bên này kèm khi có cái nông cái năng một đây này các bạn nhí đó là cái trôi thế Maybe symbolizing God's presence or favor. cái này ngay đi ya symbol ngay đi nhua cái trôi này lấy cái nhua cái nó coi cái anon cái trôi. But it's also the oil of hospitality. Yen ekre gong ya hospitality ekre gong. You know Psalm 23. Psalm 23, you prepare a table before me. Psalm 23, dia ke David teruk dia. Eba table ba juir, ba tarbe ba juir nongen. In the presence of my enemies. Ne ke ko ti le ko no atur ke ne ke totin. You anoint my head with oil. Go toy no. Emiu. Good and pleasant oil. Ye ne ke patari. Fragrant, smelling nice. Ye amai pet. Ko no kur. Or unity's not just like oil, unity is like dew. Anu ngade ji chiri. Made ji chiri ni. Ye ne chiri tak. Ancient Israel was a dry land. Pan Israel, pan dura Sahara ke yale dry. Lots of it is like desert. Ye ne chi Sahara. Lo bia bi den Sahara. But sometimes the nights are cold. Lekin ta de wa kondene pia le. And overnight is the dew. Wa ko ye ne te kera loy. The dew, the moisture that comes in the night,
is often enough to produce the summer fruit harvest. Aywa itanya na lo ko itanya ra liu be ka ken ka pi bi lo. Dew is about life. Hey, be Water in a desert. be piu bi nyale o de ko ni yewu. Water to refresh. A chan be ran ka ben ka go le yu. Ba wa ba de. Water for thirst. Ka ya ben ka ro nya. The unity of God's people is like oil and like dew. Men ko nya le jam a chi mi yen ko toy. Ku yen a chi ka itanya to itanya lo be de kan ko lo pa ni ju. So what is this unity like? The psalm tells us. The unity yen jam sa ya the deputy. You unity in the lewo. You man in It's like precious oil poured on the head, running down on the beard, running down on Aaron's beard, the priest, down on the collar of his robe. Yen a chi ni won in well na Aaron ya di ka nyali. Ku jel ne ku ra beti neto. Yen ka chi ni ki jam wo. And it Is is, chi man jam wo. and it is as if the dew of Hermon were falling on Mount Zion. Yen la ke tum ya anong tin ne o. Eti mi chi ban. Eti mi chi ban ju. Ali ke tin ne o. Mount Hermon is a mountain in the very north of Israel. Ai ku ro ma no mo na yes. Often it has snow. No be nang ngadi ta de. Ayen jeli tero lo yelo. Today it's on the border of Israel, Lebanon, and Syria. Aton kam ni Syria ku Lebanon ku jara yen Israel ku. And the water from the snow on Mount Hermon runs down the mountain and becomes the Jordan River. If you want yera lo jeli no ma na ku na mo nam. Yen ka jal ben pinya yen ka ku ka kir Jordan yen ka jal lo. Bringing life. BP Now the water of the Jordan does not flow up to Jerusalem. piu ku Jordan na che kar bi la Jerusalem. But the writer of the psalm imagines that the dew of Hermon actually comes to Zion where the temple is. Can you repeat it for? The writer of the psalm imagines that the dew on Mount Hermon even somehow comes to Mount Zion where the temple is. Yeah. Ya ne sam ni jamo tin. Be ngari na jor. Be tan. Be jor. E kan piu ngari ake chela mari. Ake chela piu ke jor na ake chela Israel. Ba de tan ti ne ke ber ben. Be kan ko I produce be kan be ko lo. Jerusalem does not have a river. Jerusalem ni we Not like Melbourne with the Yarra River. Ake chimel ben man kar yara. Kar we ri ko yara. There's a little bit of water down the valley from Jerusalem. Aiwa anong piu dia to pi audio. Valley ali una wo ko chinku. E wa eli yan wadi. Kirom. Ke ka ke to ni Israel ba kin ngadi to. Akin kir to ni Jerusalem. Yeah, a wadi. Audio is Arabic term. It's Hebrew term for valley. Wadi. Yeah. Wadi. Okay, wadi is in Old Testament. Wadi is like a river that only has water after rain. Otherwise, no water. Yeah. Yene piu yene yo ni kene barjin den to e. Ko. Piu aja kartin ku na ji pi ya ka ke chira lo. So what the writer of the psalm is saying is that unity in God's people is so good, it is like oil and dew. Yen kelwel sam. Yan kelwel sam. Eki tong miyo ane ki wal. Na ron. Miyo ane ko toy ben ko ti ko kirtan. But notice what the psalm says. The oil runs down on the beard. Ki sam le miyo ya ja le no men ko ka do ti dik ngadi nyem ti ni nyem to dik. And the dew of Hermon is falling down on Mount Zion.
kwa jel to la de yin ngadi jal jebel na mutin ka de jal jebel na ka to krarom aro ne jina wal mi jel wa bu ben to jebel de ne ngadi lo yin men te lo bu jel ben pin jel war pin ben bu be apia. Jebel is mountain. And it's mountain. Oh, yeah, I'm remembering some Arabic. Down, because it ultimately comes from God. How good this oil and dew is. A gift of God. Like the unity of God's people. The last night before Jesus died, he prayed. He prayed for his disciples that they may be one. When Paul wrote to the Ephesians, maintain the unity in the Spirit. The unity of God's people matters. It is good and it is important. In fact, it's linked to God's everlasting blessing. The end of the psalm is this: for there the Lord bestows his blessing, even life forevermore. Not Jerusalem the place. The psalm talks about there being Jerusalem because of the temple. But Jesus is the temple. Our unity is in Jesus. If unity was our normal experience, if the unity of God's people was our normal experience, this psalm would not be written. But this unity is not our normal experience. So many come from divided families. Strained relationships, parents, children, brother, sister. Divided societies. Torn apart by race or politics or gender or language. And most tragic of all, divided churches. Divided again, sometimes by race or language. Divided by pride or power.
power tabana lewran de youth ben koy ko tan bi Unity is good. ni to buka da to The unity of, the unity of God's people is good. We remember Jesus gave not one great commandment, but two. Love each other. David in this psalm sees that the unity of God's people is delightful. Do we? Do we see it as delightful? David sees unity as good. Do we? Do we long for, pray for, work for the unity of God's people? How very good and pleasant it is when God's people live in unity. Amen. Amen. Yena piadare janien ki ba ben awong ni ko le ban mat kan wo yena ke piadare yen wo bre jora mane wo be gam ru tu ja bulwe ani nyale gam no yerban jam jam ya ko pi gam ye ko so wa to be ida de de so ne ke to karo Kau jom tu ini, sekarang mungkin font plato, biarin tim kau, gosok usap, leh pan kau leh rajar so nak kerja, leh pan nyal, nyucin nyal pun orang erban, kubela tu bulu, lum kau fi, ane jom di lagi gam, kanisa kasih lagi, mania kau seman, kupala karai kau, ujian beti kau kerja, firbi kaya firasa, amin. Yen wa ñu ci ko lam ngalin dir ko ka ci oban ko tan ban ko e ban ha ban yi ya mu bi yendo do ci bi ñu wala yi ko ci ko lu ya ko re wo ko bi ari ñu fara bore na ci ci ñu wa ci ñu ko to du lam da mari di ci lan ga le wa yin ban yi da ci ko ji ko ko wa ka ko ka do man ka ni ni du ban tum du lam da ju so amen am ko ke ya ci Kira dia nak belong, pantai wajib Australia, belong, iya, ini ada Queen, berdujung, belong ke pantai, nama dua. Semua ini ada Sunday, manajer kanisa, Reza Saka Betana, Philip Ria, Mutran Fo, mana Asa. Nè, một chuyện đi nào không? Mà lần đầu tiên belong, nè coi toan, con là kiếm, coi toan về. Một nhà đây, ngày đây thì đua ngày đây, việc á, hầu, cô giờ làm gì, và cái tao nhà đây thì đông. Phải đi trường lắm nè. Nhà đây là pan nhà phải đi đạiရေးcũng số. Chúng con lấy tôi chúng con nói bây giờ cháu phải đi xa cái này đi, bố mình nhà lên để bàn nhà của mình, cháu cũng cháu ngó đi học có bà bây giờ về mặt cái uống là mấy đứa rong nghề cô, những trả lấy những trả nô, lon chỉ về đây là cô bà bây giờ nào cũng cô, lon nghề bàn thôi quá xin, chỉ nên về để bài bộ lấy bây giờ, nhiều cái là thì nó bây giờ cả tiền giá được cho thôi, cái này bây giờ pin nó bây giờ trả cái ra. Yang walang pindah Australia ni nyale depan ni alko pin. Ne pintu ko ben min korna le korna nyale depan ni alko pin pindah Australia. Au bedo ko mo ambiat.
cho quay tụ bên đi cho thế này là nó bên đi để phá nhà của mình chú lệ để cái chín quay tụ chín này cho quay lấy khu này chú góp hiểu là dù vậy nên bên đi cho thế cho quát cho miêu cho quyền mình đã xoay nhà lên để phá nhà của mình yên bé thì nhà lên phi mà nó phải đuôi pion phá được quyền nó bên nhà lên để phá nhà của mình cha là đi về chú cơ sở nên mình để luôn bên ba thì ai cũng nhà lên để cái để pion ba coi của ba cái đuôi pion yên cái coi của bé quyền cái coi của bé đó cha cũng được cho bảy cái nhà luôn nhà lên cái coi bé cũng nhà lên cái coi bé đó chỉ có chú bé này phải như nào bên đi bé thì nhà đến bên đi Nepal ada Sudan, kepala South Sudan. Atau kayak gini ni dia ada dekat dia pun. Ini keadaan yang ni. Jadi lewer yang nak belajar dua yang kanan. Jadi macam ni nak belajar Nepal South Sudan, ke Sudan. Nak kalau rutin kerja apa ni aku kerja ni cip. Ini kayak gini yang ni. Ini aku lagi bongku ini. Kena sobat ni dah. ربنا وإلهنا إله الآب الله الابن الله الروح القدس ربنا شكرا من أجل اليوم البعدين عشان أنت جمعتنا الله نجعل نطلب لك يا ربنا نطلب منك طلبة من أجل الأساقفة بتاعتنا يا ربنا بيشوب فيليب بيشوب بول وكل الأساقفة اللي بيخدموا يا ربنا أبونا بيتر أيها بارك كل القادة في الكنيسة الأساقفة باركهم زيدهم حكمة يا الله في التعليم في كل شيء يا ربنا حتى يا ربنا زي ما هو يتكلم الليلة عن الوحدة في الكنيسة ربنا ما في وحدة إلا بيسوع المسيح اديهم حكمة حتى لما تكون في مشاكل كيف يقدروا يا رب انا بحكمة منك يقدر يحلوا المشاكل ويرجعوا كل حاجة في مكان بتاعهم باركهم في دخولهم في خروجهم بارك عائلات بتاعهم زيدهم حكمة زيدهم تعليم ارفعهم من قوة لقوة من مجد لمجد يا رب انا تابونا بيتنا يور بارك واديهم حكمة كمان ايضا في الكنيسة اللي هو قاعد يقوده يا رب انا خلينا دائما نكون كمان الشعب اللي قاعدين نسمع للرعية بتاعنا لآباء بتاعنا الروحيين بارك أبونا بول اللي في يوم بتاع الليلة الريفرنت يا ربنا يسوع المسيح بيشوب بول بارك وبركة خاصة والكلمة اللي ادانا له خلينا نخطوه في عمل يا ربنا خلينا نكون شعب بتاعك اللي بسمع صوت بتاعك وبيمشي بوه انت قلت خروف بتاعي بسمع صوت بتاعي وبيتبعني عشان كده باركنا قوينا خلينا دايما نمشي في وحدة ونصلي من أجل الوحدة ونتحد مع بعض ما نفرق لأن أنت قلت الزول اللي بيفرق ده ما مننا لكن الوحيد ده مننا يا ربنا باركنا بارك الأساقفة بتاعنا وبارك الغادة بتاعنا بارك كل ناس في الكنيسة اللي بيساعدونا في التعليم لك المجد لك الكرامة في اسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي له المجد منذ الآن وإلى الأبد Amen. Nalik ping long da. Nalik pi lu na bangi da Yesu Kristo wina kaya kenda ke. Biar bana tuni kin. Ran tuna kin nei ni na be jago. Ujang yomi ya. Be ji cha yomi ko bi to. Chen ka cha yomi. Ei ni to in ka yer ban be nang chen kre ri nang. Ei ni ken dal nyon jalla do pi. Ko to akim có những cái loại mấy cái cái nó bị ai nhìn một cái giọt ít cho cái gì đi được ai chân ran nó về nó walk về cái nó lôi cái gì đi cho cái nó cả là bây giờ lên long the beach of pool will want ya na lấy chơi gì nong rìa lúc na lấy chơi gì nong rìa ngày mi được qua về cho đêm bà nhà lên qua ba lên qua lọp pin qua chơi cái này lôi want ya phần qua cho pi Yesu ndo kare ko puwadia e wo ko no bobde do wo ku nya ku wil ya no yi ni Yesu Kristo bandida amin yo yerben in ke wajo gwerin bui la me ka kor ko wadia ni ka le na me ka kero ka ke jang ni rinje
Uga Karabaka, Yawa, Yaman, Vegeta, belong to Wayland. Chawajali, Chiwakane, Chawajaki, Cherry educates of Vegeta. Cherry educates of Vegeta, near Nali, Manigamili, Aviato and what they say. Amen. Jerry, the Jalbay. Over the job. Jose, interview Marathi, Manila, Baby, and Yerguzi. Interview. Yesugu momilumu tugali kuwata dunia. Yesugu momilumu tugali kuwata katia. Muzi Yesua amalu mojizat. Muzi Yesua galabu katia. Muzi Yesua isibito mutukulu. Mara Samaria limu mara Yesu. Yesu awatilehi moyo mitahaya. Iya batakeli anaitu Yesua anaitu Masaya. Munuze Yesua munuze Yesua daburu munuze munuze Yesua munuze munuze Yesua daburu munuze munuze Yesua daburu Yesua munuze Yesua munuze Yesua daburu munuze munuze Yesua. Yang mau maju, ini aku berjalan.
Well, let us pray as we come to Holy Communion. You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power. For you created all things, making us in your own image. We praise you for your Son, our Saviour Jesus Christ, who by his death on the cross and rising to new life offered the one true sacrifice for sin and obtained an eternal deliverance for his people. Therefore we lift our voices to praise you, saying, Holy, holy, holy Lord, God of power and might, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. And now, gracious God, we thank you for these gifts of bread and wine, and pray that we who receive them in the fellowship of the Holy Spirit may, according to our Saviour's word, in remembrance of his suffering and death, may share his body and blood. On the night before he died, Jesus took bread, and when he had given you thanks, he broke it and gave it to his disciples, saying, Take, eat. This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me. After supper, he took the cup, and again giving you thanks, he gave it to his disciples, saying, Drink from this, all of you. For this is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many for the forgiveness of sins. Do this as often as you drink it in remembrance of me. We eat this bread and drink this cup to proclaim the death of the Lord. And we do this until he returns. Come, Lord Jesus. Father, as we recall Jesus' saving death and glorious resurrection, may we who share these gifts be renewed by your Holy Spirit and united in the body of your Son. Bring us with all your people into the joy of your eternal kingdom, there to feast at your table and join in your eternal praise. Worthy is the Lamb who was slain to receive praise and honor,
glory and power, forever and ever. Amen. So come, let us take this holy sacrament of the body and blood of Christ in remembrance that he died for us, and feed on him in our hearts by faith with thanksgiving. quay cái trò non này nhà hình như ở bên phía bên lúm cái này lúm biên ếch nãy chỉ vậy đi thì nhưng mà giờ lúm thêm quay cái lon ấy nãy giờ ngay cái thao thì Hey, now yellow to the children. It's the children. Yeah, you. Yeah, you just with you. And yeah, you just with you. Walk your yeah, not good to know. And yeah, would be. Yeah, you just walk with me. Yeah, you just walk with me. Yeah, you want
God, thank you for feeding us with the spiritual food of the body and blood of our Saviour, Jesus Christ. Thank you for assuring us of your goodness and love, and that we are living members of Christ's body. Father, we offer ourselves to you as a living sacrifice through Jesus Christ our Lord. Send us out in the power of your Spirit to live and work to your praise and glory. Amen. Praise the Lord. Yeah, I thank His Lordship Bishop Paul for his sermon and service to the Church of Christ. Thank you for coming. Excuse me, I want to speak in Dinka. Sure, of course. You have something there. Yeah. I only know Jebel. School in Dinka. Jebel in Arabic. And mountain in English. What you have made a call about, I want to be Paul. Gamna na daga wewe je tinga pet kake biyo je ne ene ke waje amtin ela na daga ye kake har wewe ye ja yu wani ne ga la ba ka wo so to ku biyo je ne to ne la ba ka wo ene ka wala ga wewe Kero na wewe cha kaleyo kanisa ne koche we koji bana da kuon wale wa mata abun Joseph kene madam I coach can work in the low location. So thank you for coming again. May God bless you. Kuba belwe la na dake waya kun wakil. So wala kunya da play wakil kanisa da wakil. Kanisa da play kila. So akil ka bi ga ro le na de ka kalka general ta da victory ta ke da Christian family ke dia da pini re ko wa le ne tim ko kumata ya gele wo na ta gen gen go tawte ko victory man war kera jodo to ko be akon ko ni so aya ka be no walk away Christian family where here ela na de ko ya ko ni tong yang ya tong yang yu kwen to ko bana tum tong kim kang ni kim tong man tong bi ni tong da language ya ko kwen ko wa chen ko jon COVID-19 ku ke get wo interview do aka ko ja phi tong yi wo man ko man wo jam tong yin da tong dia no ko na tong tin ko a chi di da ba ya do tem ko ba no ko je ni ri ko ka le ko cho phi ko be do be ato ko wek be ato ko ko ya le ga ni ni ko wu wa ku jo ge Don't